na mawa film na yegosu edi enkomo ewo attention TV so de bia masema me kan se bibia woni me yewo ewiase bia pre na ye ni ye enye se wo sika anase woni sika se ado na woni me ye na kua empo na wo ya ye na ye ni ye na one day wo beton ade ama oboafo bi ama na eyiwe free bebia wo no attention TV misile mampa mcho makoma so ade ne se mo hwe me ya na mo subscribe emaye na mo share na mo like na mo comment no na ehia yesin bibia munni ho a yeni ho yesu yeni ho a mo so munni ho nti yenyina nsa kona nsa aba na ye edwuma na amna ye fefefe ene asembe na eda epon so a me na natili mesikonya me ba me wono twetwede atrem de bia me si yedi ye ho enkomo ne yekoso wo my Ghana na de bia me de ebrem Yebeka I said 2021 Ghana etwa jadwo de ne ba e wo Ghana ebesi ye ma etwa jadwo ya ye police for ekofa vana na sika ewo ma omonde ye ekọ ne de ne si ye etutuo ekọ eso e ma ye police ni ba ko ehwe ne kan e wo my Ghana mu emi esu ye e ma ho asem ebeda ho emi ye kan ya na eja yesi a police fufu bi kura no mo bon e wo nsensem na ekosu ewo mu e ma mo echi ebinim egu mu ene yakoda ebe sorry ya Ghana for den yeti se yeja omomie enkohwe media na mini hobi omuja homo na minyina police station hobi enso ensem aba ama mo ehwetwe eho enkomo momie enkohwe video no na yembra mesan atoamuso tienya ne ntie se wasi dina ye bi ewo mo so gyina ye na wasie no esunsunsanso ene se ne gyina no kra ene se many amidanse asemi se de wudi kana wo chemu no ewo nkwa bata mienfa adade mpo afia etwam 2021 kra ena tare husemi ebetu dwa ema post ni ba ko ye bo ni tu ebra na oti bullion van car mu montra car ibi ma etu car no age kra wanka bi eno to ananam ewon siedo ma media no no so nam ne baby etu ni bi kan ema ono so to ananam ewon siedo emu na boyti po bebo ya mane te omu tutu se o man kata efi omu fie eni ti echa boyti po mi nu bi Steven Kwakunyame ene abante ba ko na kan wa dodo na afa ne Pablo na no na boyti po bebo amane echi se omdo omu ko crime scene ho etu akototo amazeni pa mi ni na to na nan won siedo ye wo man mu ya ena boyti po empeni po bebo amane so omakochi apoyti po mako enum General Constable Yaru Afisu Ibrahim Albert Ofosu dodo na afen Saifa Richard Buedu dodo na afen Oso Rabiu Jambetu Nelson Tete enipe numi nyina abosifo timemuni ba kwa owom ye beka se oye civilian mechanic Baba Zakaria na asem no nkwa bata miensa mi ne be me woni se ye che wo mfofo no ye de binum kokko 2 ye de bi kokko 10 ye de bi kokko 11 na if 2021 asemisi ya chi ni pay better semre e bia ye kwa abozi poto ye kusu ye nhwemu mu de munya abotre man abozi poto ye kusu ye nhwemu enam sa ye so e ma call 2 eni call 10 kwa de o mama mrante ni bill bi eni nam fi ebi ko eba ebi nom so ko high court akwa pe bill ho na me court ba ko pe ena na chi wo ma so ma me ne de no so ma bill ne o ma bill china e court 11 in court 11 e Ghana da emrante no omoba handcuff guomunta omoba handcuff guomunta media ene ne ye de asem na hyefe omonko ensambra ene ye de pie mu e wo court 11 na DSP Sylvester Sari ono na ye kwaduboni Deputy Superintendent of Police Mr. Sari atemokache court ni na ne pe aposi force ene me bi koso a entwe ye ha dwempa eni nti wo tre court ne fe kwa edu a wode abo nipa mako ensia emunum ya posifo no oma na de kwa edu ni bo wo oma na chi won beji na court tinton time oma otwe wo nkrata afan akwakote na fi oma ye krado stay astem no onda to aso a onda kan ko chi mranse no de oma ba na temi di na to aso enyina so a DSP Sylvester Sari o chechi mu chi court no the empire side so ne say o si ni edikan adansefo a eba bi tinem edi adanse edi ama ban no ye beka se witnesses no o kire se defense counsel no on kwa do defense no popo mani o se they are being threatened ye believe na won say he fo na even na won say he fo na popo na ni o mani kire won eno de wan kire
and which or see, and Shimuna Moyen, or sit there as fear, and not a critical interference. The interference we see so, take form, take your affairs, and also they want to man to the court, and one tell, or senior man, you know, I might come on almost yet. Bullion fan, no case, no, and you know, I yet intend parry pa at the amount. Almost the court will say, court, no, or man, I don't buy, or my drum, court in discharge. Ashafo ene mua masumu ene mua moni ena mode hwe ena mode masoso etie ne ho no enya me na natili ena meka masam no eye ne ekoso ewo Ghana no ena etwagu ayede aba abesumu de bia meka masam se otena ho ema beifuo ekunwa beifuo no ebesesa na dwen na wasachura na wakọ heaven enti masama de bia meka twa no se wo sum nyame asum ni ye bibia wo dan bia edan ni ye because police ni afamu ewu asem we ya esi ye wo ho se ye wo ba nka by this time udi ya saa na ne maame so edi ya but asem no ekoba ye nyina ye se binim ewurewura mu nti niema na omkeka nche se enkoye enti pressure ababe di omoso enti hwe se ye ku obi ba ato atwiro asem na kwakoye de be akwakoye foolish case enya me na me kon ni kwhwe baaye no ena ye de be ka nti otena ho mabaifu ekunwa osacha na dwenya be yi na de be osacha na nwa akọ heaven nti wokunwa fa so bia anya de be ama wo so enti na fie ema baifu anya de be enku bibia wo ye bia adwuma po na wo ya je na hun na ma wani nya de be ena ho se otena mo bi eyi wo firi ho obesachura na akọ heaven na wo de wa anya de be wan sacha mo wani na ho ewo abrabo police na wo ye no sabi wawu a eso nya de be mfa so bia anya de be enisu nyame onka ho na onhye wo de mewure ahoyie eye video na nyina ekohwe ebaye no makra mo da se ne yesan ebehia wo attention tv so mo subscribe my na mo share my na mo fa mo comment no embra mo amodo batili mewure aho akame papa nso ye be ni dai makra mo nyina da se ne yesan behia wo attention tv so